ram tukhlani som pathum thole ani ani a khovel indo na lam kan thlur bing le dona Israel indo na chu abuar chuar tel tela inrem na siam tur le inka hai nei tura an ruam man na atlol chho zela Hamas horut na chu pom thei ani lo ti in Israel chuan a hnol bok chu ai chuan Rafah lama na zoka Hamas nor an tuma chu nor na chuan Hamas ho atimang anganga chu chuan inrem na dokan lama a hruai thlen inrem na dokan lama a hruai thlen thei an ring ani mase Rafah khopui hi chu timayan nor hlei thei an ni lova Gaza marle central Gaza atanga mipui tam tak mun rang atanga tlan khom te om khom na mun ani a mipui makta duai ni chuang tu na hian an in hor khom mek hei wang hian US le UN te Arab ram te chuan mipui ven himna tel lo chuan Israel hi acha tur ni lo anti US ngai po in Rafah mipui te himna ngai poimo emo an himna pek an ni lo chuan Israel hian anor tur ani lova a beilui zel ani chuan kan support to don lo ti hial khopin Biden chuan Israel a tong khum hial to mai chuti mek lai chuan inrem na om thei turin ma an la mek zel bok heti lai hian Jordan lal chuan Israel le Hamas inka hai rei tak ani theina turin malaka phuta October ni sari a be pui thlak chu Muslim te pon an pom lo ni in na soi Jordan lal King Abdullah chuan October ni sari a Hamasin Israel chim lama firfiak te laka be pui an thlak chu a soi sela he tual thana hi Muslim te pon an pom thei lovani ti in na puanga Gaza indo na hi amma la ngai lo ani ti in ka hai na ya phut bok US President Joe Biden nen White House a anin biak na King Abdullah chuan October ni sari a civil mi poi sei lo mei chia naw pang te be na October ni sari be pui thlak na zong kha Muslim tu poin an pom thei lova tun ma a wartaka ka soi to ang khan October ni sari atanga thla enga mazat kal ta chunga thil rap thlak tak thleng non te hi thleng non to lo se tu ma in an pom thei lo thilani ati Arab partners le international community te ne na tang rualin Gaza in ka hai siam tura malak na te kan ti chak dona hei hi kan ti mak mo ani rem na dik le zau tak thlen thei tur political horizon siam turin ma kan la kanga ya ni ti in sang khat zakwa somruk pasari malam ram ria soi moi bok hei hi Palestinian le Israel mi ta ba ka he bial pum puitan po remna le muan na om theina tur solution om chhuna ni ati tuna Biden le Abdullah in biak na hi October ni sari abe pui thlak nuwa mai chhana anin biak na masa berania US President chuan Abdullah nena Middle East boina chuak kara player poimo tak an ni thu a hril Biden hi October ni sari abe pui thlak ani atanga ni enga mazat nuwa khan Abdullah nen inbiak na nei turin Jordan a zinatum khani a mase Gaza hospital a bompua ka khan Israel chumo phurtu ni in pu ani awangin Arab khovel pumpuya thinrim na athlena kha wang khan Biden a Middle East trip po kha hlotling talova Hamas bom ka sualin an hospital a kap chhia ni kha Jordan lal hian Canada France le Germany te po atlo dona Gaza a indo na ti tople Hamasin an man hostage te chhuwa zalen na turin rem na siam tura international te malak na kalchho mek lain King Abdullah chuan Washington hi tlo ani heti lai hian Israel chuan Rafah an be pui thlak na chu Hamas battalion la omte ti chiat na ata na poimo hle ni in a soya Washington hian Rafah khopui chhunga in khwar Palestinian maktadoi khat chuang in hum him na tur ruam man na rin tlak nei lovin he be pui thlak na he kalpui tura ni lo ati mi pui te hi khoya nge anin son thei don ti ero hriat chian ala ni lova Israel chuan Palestinian te chu marlama kir le aphal sak hi adodala Egypt chuan indona azo nuwa Gaza mi Egypt alute antana kir le aphal lo arina wang Israelin kir le aphalarin lo wangin Egypt chuan an ramaral plan du alarem ti lo bok
Mase Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan civil mi te chu inson chua phalsak masak an ni tur thu asoi. Abdullah chuan Israel in Rafah bai hi kan phal tur ani lo ati Israel in Rafah bai hi kan phalsak tur ani lo ati mihring te ta na chet na dang thlen tur ani don ani ati indona alo chua tira tanga Rafah alu to mi makta duai khat chuang tan chuan thilom dan hi tuar thei ani to lova kan ding thei to lova hei hi kan chun zom zelang tuna hian in ka hai nget tak kan mamo ani he indona hi ato panga yani ti in Abdullah chuan asoi Gaza le West Bank ram ripi lama Palestinian te inson chuana lo om thei tur hi ngai tuan na sa tak nen kan thira phalsak thei an ni lo ati anni po hian Jordan a Palestinian ral tlan lu tir hi an phal lovani West Bank le East Jerusalem din mun po athalova October ni sari tangkhan heng huna hian Palestinian mi Zalibor velan thikai to West Bank le Jerusalem hun thiang him extremist settlers ten anti boy chun zom zel le dan lawat chen na mun anval zau zel chuan hebel pumpuya boina asiam dona ni ti in Abdullah chuan asoi boka Muslim chibai buk tu tam zok chu Al-Aqsa Mosque lu phalsakan ni lo ti in asoi Al-Aqsa Mosque le Christian ko ran te poin khapna le vauna tam zok an to ka ama ala ngai lo an lung oi lo thu asoi bok ni in King Abdullah chuan asoi West Bank le Gaza thendar hi pom thei ani lo ti asoi wara Israel in heng mun te sipai thunun na a en kol chu ati to pangai sipai le security solution hi chan na ani lova rem na athlen ngai lo ati October ni sari afir fiakin Israel be na khan UN na thok som pani antel venia soyani lain UN Relief Agency for Palestinian Refugee UNRWA chu thlop chun zom zel turin Abdullah chuan US angen boka United States chu he pol tana sum pek tur hreng masa freeze masa berzi ngami ani Abdullah nuwa thu asoina Biden chuan Rafah hian Israel sipai be pui thlak na eng ma kalpui hri lo turani a malampan turani hri lo ti asoinon le chuta chuan mi makta duai khat chuang zet in khwarte himna le thlop na tur ruam man narin tlak tak siamalani lo ati Gaza atanga Palestinian te norlui an ni chuan kan do dal ti po ati ra tangkhan achiang to ani ti in Biden chuan asoinon US chuan Rafah le Karem Shalom crossing te chumi ring puina atan hon reng ani theinan le crossing dang hon ani theinan ma alamek ti asoi karma sakhan US chuan Gaza mar lama tran puina ton engemaza direct in atamzo ka lu theina turin Israel laka Erez crossing hona phuta Biden chuan Gaza tran puina alu vele Gaza ram puma tran puina hi him taka pek thei ani ang ti soya hei hi IDF in deconfliction mechanism asiam te chu atok lawani ati Biden chuan Jordan in Gaza rama mihring puina thon atum na chu afak hle a King Abdullah ngei po in boruwa ka tanga tran puina an thlak airdrops an kalpui dana soi remna nget tak om theina tur din hun siam turin kan thok me kani Israel security quarantine le Palestinian ten an mani state din tura an du thu sam ti hlotlin na nen chu hun rei tak chunga Israel himna tur kong om chuna ni ti in Biden chuan asoi chumi ti hlotling tur chuan Palestinian te po in hun rem chang hi an man tangka yanga ya Palestinian Authority chuan West Bank le Gaza Palestinian mi puite thataka an kal theinan siam that ngai siam thata boruak mon om siam watanga ya ni ti in Biden chuan a soi chun zom US President chuan October ni sari chu Holocaust nuwa judami te tanat nithimber thi tamber ni ani thu a soinona Gaza hian Hamas ten an man mi za somthum pali an la om ti le an chung te chuan engjat nge la dam ti an hrelovani ati October ni sari a Hamas in an ruk bo mi za somthum chu Gaza an la om ni arin ani a an vai hian an dam vek to lo mai thei October thatop lama kar khat chung zet Hamas le Israelin
tang in thleng na ata na in ka hayan na ya khan civil mi za panga chhuwa an ni a chumi ma chuan mi pali chhuwa ti ran lo ni to a sipai te hian an lampol pathum an ka phlum pal to boka mi som pakhat ruang an la chuak to bok IDF chuan Gaza a sipai te bei pui thlak mek ten intelligence thar le thil mu chhuwa an nei te tar langin Hamasin an la kol zinga somni pakwa an thi to tian nem nget October ni sari atang khan mi pakhat chu bo anga tarlan ani a chanchin ero hriat zui ani lo a chanchin ero hriat zui ani talovani Israel in Hamas ne atum chu apom thu Biden chuan a soya firfiak te chu civil infrastructure noya tanela anin thupa school in khelna mun le biak in te civil mun ma rang te tomin heng mun te hi in phen nanan mangani ati Palestinian mi pui te poin ngai tua phak lo reom na le lo na an tuar ve bok ti chu apom he boina hian Palestinian sing ni sang riat chuang an thi sing ni sang sari chuang thi zinga atam zok hi civil mi poi soi lo an ni a naupang sang tam tak po an telani ti in Biden chuan a soi chhun zoma mi sang tel tak meu eile in tuipek na tur service bulpui nei lo an oma chung ko tam tak chuan an chung ko member pakhat chau ni lovin chung ko member engemozat chan an om to Gaza hian Palestinian mi sing ni sang riat chuang an thi to ni in Hamas and Call Health Ministry chuan an soya heng an puan zar te hi independent taka fin fia thei an ni lo Gaza firfiak pol te rocket ka swalo wanga thina thleng te po thizi nga hian an tela civil mi le indo mi te po thiza tan puan a hian an tar lang tel vekani Israel chuan Gaza Hamas silai keng sing khat an that to tian soya October ni sari khan Israel a po firfiak sang khat vel Israel chuan an ka phlum Biden chuan mi man zong te chu anin lama hruai ho theina tur kong kan zong meka mi hring lama harsat na ti zia om na tur te firfiak te hlo om na ti top ani theinan te rampani in rem na manga Gaza le Israel rem na siam turin an thok mek tia soi Biden chuan Egypt le Qatari mediator te puina a hostages deal framework chu atar langa chu chuan ka ruktal humanitarian pause akeng tel dona chumi hnuah chuan ramna nget zok siam nan kongai na hong thei dona ni ati Netanyahu an Hamas in framework a siam chu bum na delusional ani ti in na soya hemen hu hian Israel hruai tu te chu deal ti hlotlin na tura thok chun zom zel turin a fui ti soya Hamas deal ero a hnol ani kha heti lai hian Gaza chuan in beina ala thleng renga IDF chuan Gaza in dona a an sipai pathum thi an puang le ta ground operation an naya sipai jani somthum pani an chan na anita Israel Defense Forces chuan nimin khan Gaza Strip chimlam in dona reserve pathum thi an puanga anjinga hian senior officer pakhat po tel Hamas laka ground offensive a sipai an nei sipai an chan zat chu jani somthum pani atling ta October ni sari a Hamas in Israel in ring lo layan be thut ni a sipai le security force Israel in zathum chuang a chan nen chuan Israel sipai thi hi an tam to hle Gaza Division a Southern Brigade sa 630 Battalion ho tu kumsom thum parukmi Haifa lam chuak Lieutenant Colonel Reserve Netanel Yakov Elkobi kumsom thum parukmi chu tha ania Israel sipai Major Reserve Yer Cohen kumsom thum mi Gaza Division a Southern Brigade a 630 Battalion a Company Commander chu in beina ni min khan Gaza chimlama ka hlumani bok Sergeant First Class Reserve Ziv Chen kumsom ni pasari Gaza Division a Southern Brigade a 630 Battalion ami kafar sabalam chuak po ni min lama khana boral he indona hian 630 Battalion sipai dang panni chuna takin an hliam bok ni in IDF chuan an soi ole heti lai hian Iran hlopel yamena in khuar huthi te chuan be pui an thlak le ta bungra phur long an kap chiat na te na wa thleng Yemen Iran allied
Houthis te chuan thotan ni khan Red Sea Iran pan tur bungro phur long chu missile pahnih in an kapa hei hian long hi chiat na te na wa thlena ma se hliam an om lo ni in US sipai te chuan an soi he beipui thlak na hi Houthi 10 October ni saria Palestinian firfiak Polin Israel an bei hnuwa Israel in Palestine Hamas te adawna a Houthi 10 Palestinian thlopna atana International shipping an bei tan hnuwa tun hi Iran pan tur long an bei masak berna ani US Central Command chuan social media X an ron posa Iran thlop Houthi firfiak te hian Yemen rama Houthi te thunun na hmun atangin missile pani an kapa bab element de tuipui lampanin an kapa ni ati missile pani hi Greece hauta Marshall Island flag nei Brazil atanga vai mem phur Red Sea kaltlanga bungro phurlong MV Star Iris longani missile pani na aka hi Greek long Marshall Island flag nei Brazil atanga kon phur Red Sea kaltlanga bungro phurlong MV Star Iris ani he long hi tuipuya ala tol thei ni in an soya chiat na te na o oma a thok tu hliam an om lo ni in Centcom how tu te chuan X an ron posa hria tur poimo tak chu MV Star Iris longkal na tur hmun chu Bandar Imam Khomeini Iran ani Houthi sipai thupuang tu ye he sari chuan televised statement a he long hi American ta ani thuwa soya ma se maritime shipping tracker te chuan Marshall Island flag long hi Greece ta ani thuwa soithung Star Iris yan Brazil atangin Irana vaimi maphura hei hi Centcom le data le analyst group clear atanga long tracking analyst atanga tarlan ani Star Iris hi Iran pantur long dang zongjong ang bokin Red Sea atangin adai vat lava Iran thlop Houthi te beina chu a hlau lo ani mai thei longkal na tur hmun ngai tua chuan friendly anga ngai thei ani a ti in agriculture commodities ho tu isan bahu chuan a soi Brazil atanga laklu vaimim hi Iranin vaimim an laklu tamberna ni a kumin chung hian ton maktadoi li point panga vel laklu antum regional security official chuan he poi khoina hi Iranin Houthi te athunun lo zialan tir nan le an mani thu chawin Houthi te hi an che ti an lan tir nan an ruwa man na siam chop ni ina langa Houthi te hian teran chu he long an bei tur an hriat tir masa ni ina soi Yemen rama Houthi firfiak te hian November thalai hola tang khan international commercial ship te chu an lo kap fo to a an target chu United States Britain emo Israel ne na sum don na lama inzom na nei long te an ni ti in shipping le insurance source te chuan an soya ma se long dang te po Houthi te hian an beitel tho kan hria tangin Houthi te chet na awang hian khovel tuipui sum don na abuai hle a thil mana san pha hle boka India po hian helai tuipui kaltlang hian Middle East le West Asia bungrua tam taka thon chuaka India po hian sum lak lu atlak niam pha don ni in an chut hei wang hian US le UK hian Houthi te chu an bei le ta US General pui te chuan Red Sea le Gulf of Aden na patrol boat tir lutin ma se Houthi te an chet zela wangin Yemen rama Houthi te hmun ma chu US le a thui hruai te hian an bei ta ni kha an raider hmun le ral thuam da na te an suwa sam saka ma se Houthi te hian chol san an tum chuang lo US jet nuwa po vo in thlengin an kal ngain an lakal ngat mai Russia le Ukraine in donan ni za sari som ni na ni a thil thleng poimo te han lor le thuak tiang Norway Intelligence Service chuan Iran China North Korea le Belarus ten sipai le material te Russia ta an supply na satawangin Ukraine in dona Russia chuan advantage anei chhozel tia soya sipai intelligence unit ho tu Nils Andres Stensones chuan Kiev hian boruak danglam siam turin boruak ti danglam turin khothlang lama tanga puina sipai tran puina tamjok amamo don ani ate Kiev zir chiang tu te chuan an zir chian na masabera chuan Russia hian kar masa kan Ukraine khopui chu hypersonic
zircon missile mangena kap ni inan soya hei hi indo na aral thuam man masak berani zircon hian km sangkhat amela zong chuan mel zaruk som ni panga athuya kap phaka ri ai na let kwa zetin a thlok chak zok ni in Russia chuan a soi Ukraine Air Force chuan air defense system te chuan Russia ina zan khat chunga drone ka chhuwa som pasari zinga som pali le KH-59 cruise missile pakhata kap chhia ni in an soi building then khat ati chhia a khopui lai hol dine pro a po in pakhata chhia ma se thi le hliam ero an omlo Kremlin chuan sipai in biak po na atan Elon Musk Starlink satellite internet system an mang niya Ukraine na apu na chuan nial thupuang tu Dmitry Peskov chuan he system hi Russia rama man tura certified ani lo thu le official supply ani lo thu a soya chu wangin man thei ani lo ati Ukraine Digital Minister Mykola Fedorov chuan Reuters news agency a hril danin Ukraine hian kumsang hi som ni palia Russia ram thuk taka bei thei turin drone mun hlatak thlok thei le mun sang taka thlok thei an siam chuak don tia soya Moscow le St. Petersburg thleng thei tur drone siam tu company somvel an nei to tia soi Moldova athu nei tu te chuan Ukraine ram ribola chimlam khopui etulia bula Russia na aka chua sa hi drone an ram chunga tla then khata bom keji som nga vel an hu chuak tian soya an ti chhia tian puang ole kan du tok le photanga Russia le Ukraine in do na hi South le North Korea in do ang dewa zui rala boruak ero nei reng tur ang main hun rei tak in do na kalpui turin boruak om meka in ti chet ton tumin ma an la renga ral thuam tha an langai tu sau bok chuti line Israel le Hamas in do na alakal meka Israel sipai chet tum na le an mabak lian ber chu Egypt ram re tuna chom dol na alu tam na ber rafa khopui lamani ta a Israel sipai te hian che tan lamek ma se mi pui makta duai te lan oma wangin na takin an che theilawa mi pui him na ngai tu masalawa in che zela ni chuan kan support to lawang che uti in Biden chuan Israel a hril bok chuti lai chuan Iran thlop hel ten tui pui sena longkal te an la bei renga US chuan Iran thlop helte laka lian zo ka be pui thlak tumin anin buat sei le mek mania bom za somni panga velan ka lu kha ai te chin na chawani thu US sipai Joint Chief of Staff Mike Milley chuan a soi bokani ole khovel mabak ala ko zela enge thleng zel don chanchin thar ber ishe theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia